Sibai levek ule tun tum video chuanin habit chungchang hi toite in kan en ho lenga habit hi apoimo a kan ma hun hrisel thei tu ani ti chu kan hrevekin a rinoma kan future kan va duan emo hrisel theina leilon chu kan nitin habit hi an ta a kan habit chu kan du thlanna a ngat le bok ta ni hei kan nun va thlak danglam turpo hian thil lian tham pui pui thlak hlok hlok massive action antia kati thin zong zong te kati arem talo ti deuh hluai ang chi kha awangai viau po ni in alang lem lawa kan ni tin chin than pahnih khat lek lek kan thlak zeu zeu khan a sia emo a tha emo hlo tlin na hrisel jok na lam nge hlo cham na bor som na lam jok kan pan ti kha apoimo thinda ni habit loop hei hi kan hmu mek hi video pakhata ka soi to a khami le khabu a inziak tho kha ni a tuna ka soi tur hi ti chuan habit tha le thalo kan thliar san hlok hlok hau ro ro a po khan min hong dan kha a in ang thei hlom lova ti chuan enge keystone habit kan ti chuanin kan chin than pa ngai tho haulam tak po ni se kan habit dang le kan thil ti thin dang ngong kwal thei tu le min ti tir ol sam tu te kha anni le maya a chelama min ti lo tir ol sam tu te kha ti le mai taila chu wangin kan keystone habit hawa kan in thlor bing kan in focus chuanin thil dang kha kan ti ol sam don ani keystone habit hi kan habit hau zinga a ban pui a foundation angkha lo ni ta se kan break zeu chuanin kan thil ti danga po khan in thlada alo ol ve ta zel ta ni chu chu a tha zonga chau ni lo a che zonga po khan ani tel thawa a thalam entir na pakhata in soi zoi exercise hi keystone habit langsar takani a kan in soi zoi hian kan nun a tha zong in a hmong thui ba ka kan chin than thil dang min improve sak tel bokani exercise la thin chu an lo hrisel nge nge a an har wanga thlok lam tan pon alo tha a chu te ni chuan an hna le zirla ya po ma te an so na cher na na ni emo muscle build nan po ni se an thil ei an diet te an lo vong nge nge ni thil tu lo le taksata na thalo rui hlo te an pumpel nge nge a rui hlo thlem na kha an do ne an ti ni chu chu zir chian na ina atarlan thlapani a chu ti ani chuan sum po an lo save nge nge ani sum save tura habit va build chiam kha an ngai to lo automatic khan sum kha an save ve mai ta ni an mut po alo thaboka thatchiat le dong da na po an nei lo nge nge a ril ru te a hrisela atam mai exer lak that na chu kan soi seng lo zo ka ni chung that na sang sang le habit dang te chu exercise hian aron chom nungin ati ol sam ti na ni a thalo lam entir na na zu in emo rui kan rui hian kan ruya a zo top mai lawa rui hian atlang puin mishinga a ken tel chu zial zuk le taksatana thalem lo thil te chu chuan sum ati hek le phot rui na tur lei kha alo ngai le boxi suma hek chu ba ka hun ati heka chung kwa le fa te tan hun kan nei tlema chu chuan chung ko hlim na le him na kha na satakena dal hrisel lo na adi boka kan rui hian kan ril ru fim taka kan man lo awangin eile in po a hrisel sel kan thlang lem lo ti chuan a topa in en ko langai le a sum a hek dobol le ta ni na le zirlai a ngonga taimak po a hara kan zoya kan nun hi a har wang lova a thalo zong khan kong tam taka khan ngong kha a king tel ta ni kan rui thin kha han ngei la chu khing zong zong khi chu vatum buai chiam ngai lo khan kan improve thei mai don ti na ni zu in thang lutuk ngei thut te po hi an hmel te faya kong dang tam taka an taimak zia te anin she chuaka
an thiam thil te po an mu chuak thin ani kha an keystone habit ber an thlak wang te po kha kan ti thei ani banril chia kha banril tha a kan thlak chuan a foundation kha a fu chuanin kong tanga khan kan improve chel ti na ni ti chuan kha kan keystone habit ber kha kan hria tangai ta a misang sanga khan adang lam don ti kha chu achiang sa a alang sar zual lo soidon taila hrisel na ngong thei thil heng in soi zoi te muthat eile in hrisel te shiat na lama min puitu tur le khachiar te diary maintain te emo journaling le tracking poisa manna track habit track kan ti ang chi te jing tho ma chung te ta na hun man tam te in meditate tharau nun lama bible chiar tong trai sermon ngai thlak te pon yang chu khang ho a tha zonga min ngong tam thei tu ho kha mania kanin shevekin arinoma chutiangin a thalo lampang po thil pakhata in sorbing sia kong tam taka mason tel benefit tel kan du chuan kan keystone habit kha a tha ho kha thla lo tumila chuan a chelam po kha thla tel kha tum shet shet zel bok taila men reite social media khoi na sat lutuk hun khoral te poni mai thaya ruite asang sang kha mitina adang ve ta a chu chuan kan overall habit len nun kha a hong don ani mithiam tam tak phei chuan jing tho a khum siam ngal thin te hi self discipline nei cha te an ti dai thin kha in cheng vong tak kan ni ve do a inthunun thei ni kan du ve ni chuanin khang te te khum siam mai maya te khan bul han tan taila kong danga min khal ngil dai don ti na alo ni chu ti chuan tun a in ma kha kan lo son chak le deuh don ani heti zong hi ni a le peka kan mu le thawanga ka video min lo en saka wangin kaloma try ti chuan min lo like sak ve don ya